Kardom adaba birtalong pen niliklar at BP non birtang ton pen arjuitha. Siarum kido constituency ko ratrok ang bong kaching thurdun kawin nayang bong ki lakhasur kep amreng constituency ta isilo bangso constituency ke parlo juriken deng pen kilometer krip hoso se rongman pi kroa rongamika rajan kroachor sapi tisopi kedam tang chiti ni phai ke parni keso ke tan pi gajok sai chok je peja e pen char chong ponsi juriken deng an keso ko chilang jia phan chewanang lo rong man pia rong laki non het jong pen arong kalilo bangso rong man pia rong laki ha koreng ke lokatum india lo nang kidu thi pahut pen sitami hadaga rod tum rong chuki metlo la bangso rong man pia ha waralong hello british mate areng ke lokatum hi thi sitami bite kanglo bangso hi thia men laki bot bazar pu hello lasila bangso nonan ke ningkan phari si par eta phi anta kaching thur buke chujeng bazar ta avilang lasila pusona dim ke e setum comentu lo ke rap ke palidamji Yang perlu pula jadi jual kesuka siksa la petang hello la kahai tuliram saran le ngarap pete ni harong pari punya ni pegang damilu bo rong tok siarat akisung abang ke tini dan ke teglong lo la pu krohemas asor lo rajan kru achor sati tisopi ang lagi suar di ding lo sedame ada ta kisu celang bom ta uli dalo moi fix me la se tini na hospital la ke legi fasin tu bang bom lo la bang kala lo la si tuar akisung bang la lo amreng la langroi chak lok masi amreng ta delong abe bonta kabor ilo pusi nang cekabor ilo ma bang lo manang le lo la si non ka tim kar biang long mate kar biang long ke thikiding atum phaga chuning lialam thibang la ko helo prabjin pen nili tum phan la bangso la am ipen amreng adak la bangso rong along prabjin pen nali tum mesen abar sai mate tuar mesen nangi piji la pen delong nangi piji phan sing nili tum la so media chu pen nali tum la kar biang long ke thikiding phan pachini lo bangke hok lo la ta na la mesen question lo itum hadak rong pen dak jiri kiningan bangke la ke kupine ahem kong long pen peleni tum ke ban kali piaji ipen sini tum bang hini bang thon punang char chong sini tum bam do nona porahut la pusona kisung ke pho laki kiching silo pu kali kedam tangar ni pusita me kisung aphong lo la pen ki thi pusita me aphai do lo pusi hadak ki do we kara tum pen ningje pon ke pho ke thin nai adim pulo te lage nili tum adim hello lum sayar taap sarucha rong manpi am tu apam rong parbi la hay rong hello along hello la pen ke pangbar dame nyahang karbiang long along lage news along ta theklong bom lo lage borpung tarapung hala swat teng lo ni tum ki sungta la salang le peso ruini bag dulo rong ta chelang bom lo se ta chelang bom lo edalo alang itu masih rong si ching wai lo la pugali lo jiringan deng an peji apa ta che pom dana ching wai si rong si ching rum cerap chitu si ni tum peji apa ta dan cewan nang kong lo la son peji apen ke suka cewan non si ke cheng silang mala pen so prang bana do lo la nili hema sora mata di fu che pon huta nili ha amla da paman si ni tum che pon nang lo hala ga delivery cash si che pon nang lo kasi lason na kisung dupik lo achame damnang ta dulo lason na kisung pen lasi lahai kisung pen ke jogji aphan ake hai Dr. Tuliram rong hangsar phanta chuning ripar lo news report KATV news
Dasara das Dipok de lapen topon das labang ki thom akicha sotum kedam ta porahut karbiatum aphan kalikala alam ki puthap aputhak chirok tok karbiatum ningchikha on AC kedam tang chiti ni phai trok siar ni Uttar Burbil police outpost along bang ki thom tum aphan lamhoi pidam de pen piniar ni an ni pho an pleng de da phi anta Dasara das Dipok de lapen topon das atum aphan thang nat ki nep kang nang pon karbid de jok alang litum bang ki thom aphan nep ing nang sirak nang jipura uthot kedam tang chiti ni phai crazy ni bang suri su se arwana tum denki mo pamalong pen gari pai pachijeng ponsi loring thepi Uttar Burbil Samugori lapen Haura Ghat angtang pialong ing samjin pen army chijeng asai dengpon bang so ka chipa jeng asai ke deng ahut song dhorom chipu pe pin pen chingrum si ase ke the pen bang ke thom karbia khai ahut tur phan mati FIR ki pi tang tu ma phan nep ing nang wek nang ji pusi ase ke the pen hang taram pon Dasara das Dipok de lapen topon das bangke thomatum pen danglok ladak rong kut along kido prong abengoli atum abangke Bangladesh a refugee chot las alang litum abangke refugee tengsi do thak nangji ladak kalili kalanglang asai nang claim ri lapen nang ningje thap nang nilo uji James Hanse pen ningje pon Jido tu kepada bon alam tegala po hello kedam tang balik clear ni ladak Bengali sama satum lapen kejapon Dipok de Gorongo das lapen topon das lapen sorot das Dasara das Arya sangho tum pen alang letum ching room si ladak karbia khepan karbia rarapan ilidom kangton kangki kiputot ilidom tangke sorsa thap lapen ilidom tangke bok thap ke bok puluhan lam nidum de chagone lapen dekun AC bini ladak nidum peaceful rally nidum nak karpi do anadum asong kibupe adom kibupe dum sing room si naso peaceful protest nidum pado polo lasi ladak esi junodak kaningge edum karpi karba kapan ladak do karbi along riapan karbi anglong apan karbi apan alang tum topon de bobang kaningge junopik hamchang halabang so lam niletum karbi anglong tum kroyuni lapen denguni lapen alang li pulo topon de pulo non kang ni bom Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member of Autonomous Council alang li panke niletum si pangning chot parjap chot utpo claim chot po alang li kaningge la sopen a pot niletum karbi ari chopan niletum karbi anglong asie ma phan nang ki putot pen a pot niletum ning oipik ning dupik bengali tum komalo mathalo nang langdam nang historically langdam posame alang atuke Bangladesh desi ari refugee ate bima India lopen Bangladesh Dipak de nangli ladak monit kali nangli voter ID sami ladak kali lapen arona tengpen langdam pulute nangli ke ladak voter ki do ji arona matsiawi lasi nang ladak la puson lam thekani je ja kong ko natmen sikilong loputa karju padu por silor CM ejon karbi ompuran manu kare teo thabo pare teo mon kole bhabo bhai dibo pare moi hudibo bisarisu Dipok de apunar voter ID apunar bianglo to hoy Electoral roll mote mereka tu sapriyap senor apnal gor yak voter অধিকার নাই অথবা পুরা আপনাকে ইয়াত মন গলে যা তা মন্তব্য করাতো আমি কিন্তু আমার কিন্তু ভবিষ্যৎ গ্রহণ যোগ্য নহয় এটা সব ডিমাসাওর কক মরানো ডিমাসাও অটোমাস কাউন্সিলর কক মরানো অটোমাস কাউন্সিলর কক তাত নন ট্রাইবেল Lasi Uttar Burbil along kido block 1 na pen block arada tum sitambi labang ki thom mate Dasara das Dipok de na pen topon das tumhan din from pekti dat nang jiputa kache song arada tum pen ninji pontu News report KATV News
Assam State Rural Livelihoods Mission Matiti Hek Pen ASRLM Pen Sericulture Atum Pen Pater Piponsi Ansu say Inki Kapang Anatu RDKP Japan Kedam Tang Chiti ni Pai Keparni Ketching Si Hormukirona Jai Mekideng West Karbi Anglong Hamre Rong Supi District Hempiang Kang Kopia Potsi ke Papi Hup An Parta Sai Kam Sai Puatum Kopia Potsi Metang Sai Mo Ke Klemang Tek Kavidet Mapu West Karbi Anglong District Commissioner DC Saranga Pani Sarma Pen Mai Ke Phalong Karju Pedwahut Sericulture Superintendent Gobind Chandra Kalita Hin Pen Inki Ke Pangring Hormu Kiron Dengpon Popu Alamchak Tengsi Inki Ke Pangring Hormu Bang Pocket SHG Klembang Piatumapan Kiron Padupondo Labang Suamay Long Sericulture Sai Kam Kelang KAC Secretary Diori Ronghang Hamren Sericulture Superintendent Gobind Chandra Kalita ASRLM Pen DFE Josna Kropi Extension Officer Maloting Lengpi Assistant Manager James Tiso Sericulture Inspector Mongol Singh Rongpiatum Pen Sericulture Pen Kirona Hormu Pipia Prang Inki Ke Pangring Pen Ali Ke Long Pen Anpar Anso Se Ali Ke Chepalong Mu Chotjia Phan Paridun SRLM pen dak West Karbi Anglong SRLM hin pen itum Sericulture Department pen itum Selang Ponsi 42 jon beneficiary ba SAG members atum phan mamala Sericulture ba Inki Pangreng atum phan nilitum Sericulture pen Selang Ponsi 42 members atum phan ason kedorka atum phan nilitum prot pon itlo Halapu West Karbi Anglong District Hempi Hamren Rong Supia Long Sericulture Saikam Ihem Kamurim Cry Siling Kawe Inghap Kibak Carlo Kicho Lanchot Kalisi Ihem Sita Mekiru Tuji Angring Kido Kokajok Saikam along Chokomar Ki Klem Hemarlo Kido Anta Kapherimi Miang Tek Do Koklo Puta Chitan Rinti Laso Pen Langdam Pulute Department Angbong An Kamara Ke Sericulture Superintendent Asai Hemta Ihum Lopusi Jongpon KAC Chari Sericulture Sai Kam Kelangpon EM Kachirong PP Anparta KAC Sericulture Secretary Diori Rong Hang Atum Pen Sai Hemalong Ke Dola Pen Themuchot Kimpon Popusi Chirok Tok Arat Atum Pen Chetan Rinti Department of Sericulture Falor Pora Kiba support diar karone jetu SRLM ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচিয়েলি লেটাৰ ইছ্যু কৰিছিল আৰু এই প্ৰসংগ ৰিচৰেক্টে আমি আজি 50টা প্ৰায় 50টা এক্সেজি আমি চেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি কিছু ৰিয়েৰিং এপ্লায়েন্সেছ আমি প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ যেনে প্লাষ্টিক ৰিয়েৰিং ট্ৰে দিছোঁ টাৰ্পলিন দিছোঁ তাৰপাছত আমাৰ ৰিয়েৰিং নেট দিছোঁ কেষ্টৰ চিট দিছোঁ কেচেৰু চিডলিং দিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিলে যাতে এই মিনিমাম সাপোৰ্টখিনিয়ে এছএছজিখিনিক কিছু হ'লেও যাতে তেওঁলোকৰ ইকনমিক আৰ্নিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইকনমিক বেনিফিটৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সাপোৰ্ট দিয়ে সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখিয়ে আমি আজি জইণ্টলি এছআৰএলএমৰ লগত যিটো আমি কনভাৰ্জেন্স বুলি ক'লেও ভুল নহয় যাতে আমাৰ যিটো লেডিজ গ্ৰুপ আছিলে ওমেন গ্ৰুপ আছিলে তেওঁলোকক আমি মিনিমাম এটা সাপোৰ্ট দিছোঁ তেওঁলোকৰ যাতে যিটো ডমেষ্টিক ইনকাম বা যিটো তেওঁলোকৰ ফেমিলি ইনকাম হয় যাতে সেইটো কিছু ইনক্ৰিজ হয় Hamren Pen Chandra Singh Ronghang report KATV News Pinya Birta Kelan Sikang Tonlo Dumi Thakmi Kardom